Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela hi bombisa ririmi rero. King Damba u lava ku pfuxa beef exikarhi ka yena na Gagash. Loko u tsundzuka loko lembe ra ha ku sungula Gagash na King Damba a va karhi va yivulana ka swiyenge swa mabulu hi ku endla minkandziyiso na ku tsala kunene. Naswona eka n'hweti ya Mudyaxihi kwala ka lembe ra 2023 va kumeke va phahlela na Marietta laha va nga hlangana edorobeni ra Giyani, naswona xirho xa vandla ra EFF Cassius Mabunda kusuka eka Mnghoghoma u endle leswaku va phahlela na Marietta. Hi n'hweti ya liyani hi nkarhi lowu Benny Mayengani the president na Gagash va nga phahlela na Marietta. Se kusuka kwalano a ku nga ha ri na beef exikarhi ka King Damba na Gagash. Kambe a hi khale ha ku vona King Damba va tlheli va posta ka xiyenge xa mabulu xa Facebook laha va nga tivisa leswaku va lava ku bifa Gagash. Ku ri ku timhaka ta kona ti sukela ka ku va King Damba va endle nkandziyiso va karhi va tseketsela vandla ra tipolotiki ra Benny Mayengani the president. Va tlhela va vula leswaku Benny Mayengani the president a va ringanelangi kumbe a va nga ringanelangi leswaku va nga rhangela vandla ra tipolotiki. Se ku vi na nkulukumba loyi a nga hlamula nkandziyiso lowuyani eka TikTok. Nkulukumba loyi u tiveka hi vito ra Dingani. Se u hlamule nkandziyiso na yena a yevula King Damba. Se King Damba va fike va tsala mahungu lama ka xiyenge xa mabulu xa Facebook va ku breaking news, n'wi khuzeni n'wina mi tivaka vatswari va yena, ni ta n'wi bifa hi ta dya hi yena khisimusi loyi. Loko a ri hava vatswari n'wina xa miganga n'wi kombeleleni. I repeat, mpanyula lowu ni ta wu bifa ku sorry ni ta n'wi patsa na zomlomo sibanda xipitikopo xa Muzimbabwe. A swi tiva leswaku ri lawani u vula Gagash. Se mi ta swi vona leswaku ri hi ku ya hi leswi King Damba nga swi tsala se u lava ku pfuxa beef exikarhi ka yena na Gagash endzhaku loko hi karhi hi tiva leswaku ri yena na Gagash se va phahlela ni Marietta. Hi nga tivi leswaku se vo lo tlulana milenge nakambe kumbe hi sweswa King Damba swa vuntswaka ke. King Damba hi khale u endle nkandziyiso a kombisa leswaku ri u lava ku bifa na Mr Post, a tlhela a kombisa leswaku u lava ku bifa na Benny Mayengani the president. Se swi tikomba King Damba a lava ku bifa Gazankulu hinkwayo. Tipolotiki ta South Africa se ti lahle ngopfu. The bar is too low ku vulavula ntiyiso. Un'wana na un'wana na tinqambi vo pfuka na ti-comedian vo pfuka va ri na ti-political party. So far Damba Vakhegula thinks Benny Mayengani is not fit ku anga endla political party because he's gifted aka music na ku yimbelela. Before anga vulavula swo tala, we'll just quickly remind him hi album liya ya yena. Album liya nga yi humesa, a very useless album leyi ka yi nga twalangiki, but he talks about concentrating aka talent leyi nga na yona. So ya we Damba Vakhegula nyiku yini because you've been trying ala ka music swi le ku tsandzeni. Leswi hi la ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla. Nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. La ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini leyi channel ya n'wina ya Gagash. Dilolostro Damba visa malo.